Ibwega muraithiri wa Meru TV otora nkwirire wirane ni randu na no mwanka ndiri enu tunani ni nkwirire ngacokera na ndacokera ndini nkanda chokera ndina mugeni wakwa nikenda tukomba kuthoa tukiariria mantu jegie njati turikana ntuku ya njuma gatwethera tukicokaniria mechi ya mwana no tunacho cia mochi tisomo ciaragwa kaora nikio gitumi ntuku ya Friday twaragia kaora tugitariragia nikenda nagwe ukamenya uria tubati kuthoa tugikarania njaiji cietu na ndika tawithire ntuko chonde cia njuma ni mbithairo ange kuretera mugeni kana mutaramu wa mantu jaja uria witaitite mbuga inya kabere gakwa na kabere kaogwe na kinya thera nwetere kabere ni bwega kuthikairia no ntunaku uria kuthikiria no mbaga kwithirwa agikura na njira imwe na ire ingi ni ndene ya Meru TV ugoroba narua endate kankona thaya kwerimbira ni thaijiri cia kurukana ndaika ithano nimbitagwa na ndogo kana ikire mugeni wetu kanya ombe kwithirwa agitukethia ntukwe narua atwireta gwatea na atwirene na aumite atutaririe weno na twarikia kumenya then tugeta na mbere kutha tukimwiraga na ndo tutiomba kumbura njira turi na jokire muntu tutikomenya. Karibu sana. How are you? Ibwega. No buye mbagirite inkona nyani no agirite kethia muraithiria wa Meru TV umwira uria witagwa na aria umite nikenda twakumenya tukomba kutha tugeta na mbere na mubango jetu ugoroba naru. Ibwega Nancy. Betagwa James Kinoti kuma Kibirichia kwetu ku ciaro Kibirichia ntura ya Mugae Bori sub county Bori constituency na mbetaro ndi muthinjiri pastor wa kanisa ya AIPCA ntomiro tererwa katheri inombe tharwa ndi ndongamirite kanisa ijiri imwe itagwa St John iri Kathiranga Githoene ingi nayo itwa St Edward iri wau Kitharene ntore katheri na ibwega muraithiria wetu wa Meru TV ni onto bagwatanira na bautu ugoroba narua kenda tukomba kumenya uria mici yetu ibatere kwithirwa kari na uria tukamenya kugwatania ngugira twetha na cio mici yetu kenda twakikisha family cietu gukara bwega mukuru na mwekuru ona ana betu na baba kure na mwitire ira yerekene. Ibwega sana otou arikia gukwira etagwa pastor kana muthinjiri James Kinoti na nwentu kwena arua tukwendethirwa agitutariria uria tubati kuthirwa tugikarania ndene ya nja muno tukwena arua turiariria gutethaniria ndene ya family no kwina mantu jama ingijara jathara jene ndene family na no mwanka mantu ya jonde tutethanirie mchungaji no mwanka mantu jaja jonde nikenda nja ikarunga mabera kwa batitaga batirikenia na mbuga kwe babetere batirikenia na thai kabakuru inkundi kwaria njera bang ya mosira tuithatu baire batemba gwetania batirikenia exactly kuno mwanka tumenye turi ambiria nja na riria ko mantu jakareka mbuga ora tutikwirigirite tukamenya tukajukia direction iriku na ina tukambiria mbere ma kwina nja kirinja cietu kwi mantu tubati kutha tugitethanagiria roles cianja responsibility cianja ngarama cianja that is kiri mbuga kurerana mbuga kiri ngugi cietu ciongo ira tugwita na mbere ma ndingi twamba tumenye responsibility cietu cianja ngarama cietu cianja niriku ututaririe mbere ma nikenda kuma au tukamenya nandi mtu atega kona kwebu Kinoti auga na ante ona nkithithia njekwa kuinyeje ni responsibility ibati kuthora ndene njekwa kuno tutaririe mbia cio mbere ma ibwega Nancy kwaria ma nja mukuru na mwekuru ibaba prayer rurire anene kuhakikisha family kokara bwega ona kethora tugaga family ni amari jathatu mukuru mwekuru na ana mukuru na mwekuru bo bena responsibility ria nene buru kuhakikisha njai gukura na gwita na mbere bwega na mbere magatwambirie na ngugi cia mukuru ndene nja no tukinya mukarie wetu ja Meru
kwina mantu jara tukaga ijo mukuru abati kwithirwa akithithagia eni tukuga bubo ibwa mukuru bubo ibwa mwekuru na mbuga ana bena jao na ana bena jao beja nonto abeja kabari kiewa beja bakagairwo jao akuru ndene ya family chietu mbere ma mukuru tuturaga twije imuntu wa guchwa na kureta kintu kira kionde kienda kaga kiri family iu mukuru no oretaga achwe arete ikweta kwa provider agachwa irio akareta agachwa mbecha akareta agakikisha ana bakuthoma bwega no muchui nwe muchui kumara kwaona gucoka kwawe kira kionde jaga kamatiti kyo gitumaga family iji karabwega na itana mbere untu bura bunde bugeta na mbere kiri family yaku mukuru umenye ugo igo ina responsibility ya nene ya gwakikisha ukubuthithia uguchwa wareta family gitatia etana mbere kwa ukiri akuru betu akuru uni ndi mbere mandi mukuru nje kwa inkumenya family yakwa integete mwakuru okwa na twana twakwa tuntegete tukiugaga baba kweja na kweja na gintu kou bindi handwork ni thero etegeri mono kiri mukuru nontu nwe wirigiri ku provide kweja na kila kionde kikenda kanjeru ku njaiji arira mukuru gwatuika akorega go provide gwatuika mukuru atumba go provide dene njaiji umenye ja ura tugaga mono ria twika ni tugaga mukuru no ekiongo kianja ko antu bonde go bategete guru berigiri tekintu kira kionde kigetu igo kagitatia igo kaejana umukarie jwetu kutu kumba kutuika mukuru akurekeire responsibility wewe no ndugo kiongo kianja umenya ana igo bategete mukuru mwekuru igo bategete tiga gukeja kwithirwa omba challenges ni chijaga kwatuika mukuru omba kwithwa kagita kana turomba ku provide lakini ngwetikia kwa mandu jete ya Kievu vabu bweka mono kenda twakikisha antu bonde ba kumba ku provide tene family lakini mukuru leo tumba ku provide kwa weka nkwire Nancy kila kiomba kutuma mukuru me akuriva ni achui riu ni omererio mukuru arokaga kubura kabutika waro kira kagitatia akaumara netete kuchwa kila kiangaratanagia akuru bara baingi bate kona ibya kureta anja ciao Bwambere matiga bakeja kwithirwa bakiura ira kone ngi iria itiagirite ko gwatuika ate kundetera kwira bibi omba kwithwa kwa bigo tonya me muchui omba kwithwa kwa igo tonya omba kwithwa kwa no igo tonya number 2 no ethirwa ari muthao muntu nethirwa nyari muthao gwatuika inyangu chwa ku ate kumba lakini kwina changamoto nyingi ritumaga akuru mono akuru ndene family cheto bari moko provide kintu kia mbere mbecha ciao ciura ira njobine ibanywire akuru ibanywire tiguchwa na agachiona lakini igatonya na njire ngi mono iwe ya njobi kwa twika mukuru ti ungi achwa gachoja irai achwa jaira njobi na number 2 nije kule antu batwikire batikwa faithful nje ciao uketha wina kanja kangi na nabo wina kanja kangi rutere antu bakuba gweterete kwina kanja kangi rutere nara nari into byaku bigugithatia bikurira na turi wau kanjene kangi karutere indonaga ichoma report yerekeretwe kuga kire mukuru mo Kenya arithirwe na bangi mugwanja rutere ko igo kwira kwiyo igwetera bora sana tego mukuru ni wo provide no go provide role nge mukuru ndene yanja yawe igo protect igo karia nje kuhakikisha antu bawe bonde ibakaritwe na nja itiumba kwaragana mukuru ariku mbere kanyuma to ma wo leto ka ana nini taka turakura muno indi leto kale ana nini wauga kankere baba mantu ja kuthukira na ara witirira wi mwana okera muntu baba agakitatia kababeje babeja ukambona ino tu ena mukaria na ije na muntu okumuruirira muntu okumukaria amuruirire akikisha mantu ja kugitatia jokara bwega role iwe mukuru ndene family gwakikisha ana bawe bakaritwe mwekuro ona karitwe kumania na misuko inyera ithero ere okiri family chieto mba kwithira antu takaba kwenda na mono
lakini ukeja kurega kurungamana mwekuru waku na ana baku imbio karitie indi ndiguru iji wa muritire na ario muritire kwao ora mureta kwaku au aratiga antu bao areja gwaku indi na ndio mutiganirie na ndiguru murekeria na uome hapana no monga hakikisha ukumukaria no karia na baku no kari into biaku in case ora omba gukirirwo ne in rose mono umenye igwategete ugatokwo mugirire kwao igwategete no batere kumukaria ugakikisha kinya in rose bau meigo mwendere taka betire guguchwira we gitate bakwendera we yogo mwendero mureta njeriku kwa wi jukumu eku ugo uri mukuru gwakikisha ugukaria mwekuru waku ugukaria na baku na kinyo ugukaria into biaku exactly oga gukaria mbuga bamwe bakajukia gukaria na njira ingi gwatuika na arakunde agetaga no muthingatite ukiuga gukaria uri maanisha gukaria kiate ndiuga kweja na security lazima witene no na aretaga itu atharimiro muntu na kumara na njira we mwekuru to gwitaga wathingatite kana inyana wito bathingatite kenda wona iba gukara bwega apana kuri stand ira murunga majura mukuru abati kurunga maju kwawe monga kinyanto uretege kono gunjera ina mukuru njera ina muntu ina mukuru kitete atia umekaretie mwekuru winje gwati chetherwa ana bawe bati agagua na kinye into bia babitegeta atia bitinyanga me akuru betaga bagakira atano ngina na ndura bathiurukite bagokirira mwekuru njeja kureta kuthithia ugo nago uthithie njaro uriku nje twikaraga niwotegete akauru nomba gotho kinya ibindi mwekuru okubate kabona bugeta kuraja na ibathuka bate kabona ugo bakugite atia bakugite makuru na njire gwakikisha ugo mwekuru kwa kumanjeji ko responsibility iu ya mukuru ukalianja na gukalinto biawe iyo ugo chite kamuchemani uchuria atiri anje kweri secure how secure are we na atatu karitie njeji yetu kenda tukura okay ko utoga mukuru kia mbere igo provide kia biri gukaria kia bithatu ikoeja na discipline wagweta nkaigwa riri mwiri wagweta discipline ndigwa riri mwiri nonto ko baba batonga gweka betinanya na bon discipline yakairwa yarazima nanzo gataga ntuko jana rura mantu jakari no gotego kona discipline ni ko batara na ire mbe yareo kabere ni bataraga mono nonto mukuru na akiri ni ana bawe na kinya anto bantu ke ana bawe bakirite muntu uwe to ethe omuntu na ana ria barunga bibategete muchiari bategete ethe kutika ubuntu kakathuku barinde thithia ari betara baije baba ni atari twathukia tugakanukua twaragi nyabyo we kuri gukanukia na bawe gwakikisha family yawe gukara bwega na ekurerwa na mirero ekitete atia yagirite kuri ntuko ingi ndatheketi akuru amwenda abori atiri ka mikwanjo boikirie na nonto niki nonto ana betu bagukomboka ana bagukiga mabare gwita na mitugo era iri mitugo ya muntu mumeru mu Kristo wo mujuru ana baguta mitugo eu na batete mitugo eu nonto bakwithirwa akuru ibarekerie responsibility ere yao ngugi yao ibatiganire nayo ibekira mikwanjo ibekira ndetene batwachoka gikababa niyo na ndikwerencha ana kubareta era ntiruga bakareterwa yokati na lollipop ichije lakini muntu namenye umuntu urabukaraga na miterera yagirite na ndina mato and discipline ana betu family chetu gakarabwega na tukethwa tukithithia rujuru rwega rwandeguru yetu na ana betu na mugongo wetu otifu baraba uraga ana ontobote agirite kana nyekuru baona ontobote agirite in the name of uncle discipline nonto mbiga gwa bakienda kwethia kuruita mwana biga kuruni ana ngambi ku ukethira mwekuru wa uri gwatwika mwekuru juguti gintu kinyaomba kwendia njeje arimite into ibiawe no remite mundene lakini enderie ni thina akwere nkwenda kwendia gintu kina ndina machukuma ja kwa kwenda wikia komone ithina na no remite so kiri discipline kujira kiri discipline mukurona ate abati kwerwa discipline ibati kuja ate tempuru ere kuro kiuragaga kurwa gutina gitumi kenda ana bagukira otheri ko discipline ibati kuja in terms of what Nancy ikwariria ana
kana ikuboneria na mwana arega kuigwa bati kumura kana nato bati kuthithia ingwete kiante to kiankiuga mukuru uria ukairia njara yawa kiringa mwekuru we na atigiri ni gita exactly na ali kuraja muno na maisha ali kuringa mwekuru kuraja muno na maisha discipline te kura muntu ikurekebisha muntu rira mantu jathuka na miaririe miega maritano ja mega mataro na kwerekeria na muntu wino kuruja pa mwekuru ku ntigwitikia no athithie mantu ja kungaranti kuru baja kuwaranti omuringa rwika no muura na kana muthithia kuigutigirwa imatuko kuigutigirwa imatuko na yote mutuko jo mwega maishene jaja ana ba correcta wana wendo ana ba correcta wana wendo kinya kithia kathanjuka gatumirwa uturaga gakuraga murungu akwete kia bakigi kithongi kendo kindirect ugitongeria mwana athukia karekebishawa naomia kiongo iro kathanjuka gitakate kajuka akali na wakalingo na njire wendo tikuragwa ariko gobora go baikinyanga gwa waigwo gachokera bukaire ntuko cia THAA ana bateuragwa na nikio giotomojo uauga ana to me ntuko nyingi turikara tukiuragia ina twebere ina mantu jaja thukire ina roje rwathithiria ate rwaterere mukaro na aranjirera rwitaira ri ina rwebere ni au nande kwa discipline ngwetekia mukuru wa kumenya na bati kwithirwa discipline na anabawe na mwana te ko discipline ukiuragaga ni kuariria mwana ona kubati gwete ojo sawa so to kuona mukuru go provide ko protect ko discipline tete nambere na go train okay omenya ana ba bonde we na ba uchiere kana nyabara benture na mwe ano ana uroga train mwana ni wagakara uroka mutrain ni wagakara wenda mwana akara boega maisha ene jaja ithwa wina kanya nawe umutrain ontwire bwetu maisha jana ndira ja kali na kinyanjire ya kithomo meanta kauga kuruta kaba tithomi ibathoma thomi lakini kila kiaurire na bautwi ikwaga time na ana betu wethara mukuru acokerere thainya ana bakugitate bako mama na agacoka kauma kaire thaa 12 no ntonetite ngugine watwika bona ana bakurukanago auma ngugine thaa 10 atikinya kwawe akamba kuria kiani urage gwetambigwa kiani kiriugate lakini mukuru no batere kutho wina time na ana baku mono kinyana bandaka na nyana bandaka jana ndi rikurari na mantu jao ja kugimara ja kutano bakagimara ana bandaka bauma kire kuru achiali bao bae kuru bageta kanyomba kawaliku chujumo kalijo mu Meru ari betire na ari ure mukuru nago baura kiburi bagakura bari ana bakali atea oni kiunkara nkiugaga mukuru karaniria na ana bakunde nyomba banda kamono ubere mantu ya kariuju umenye riro go train mwana wa muthaka imukuru orujo kugitata ugo train imuntu orujo maana kirintura cheto kugitata ugo train ko kwena umuhimu bwa mukuru kwaraniria na ana bawe tintaka kikinya bonde kuhakikisha ana bau bagweta na metere yagirite akiba trainaga mantu jara batbetere kuthwa bakirire nontu future rujo rwao ruri jarene ciao na barega kurerwa bwega jojo na mantu ja mega nije bakamesi rujo ko ibwega tukaranirie ndi na ana betu tubaritane ura bagakara maisha jaja na ingwetikia baketha bari antu babega nyumene tukiariria au kwa kugimarua kwana kuri onto bodire bukendi garagia na mbuga niyo mbuga ruji rwa kinyukire igitenere nandi mwana mbere au kabere turiana banini ndonaga antu bomita tunyomba turia inya atwetahira gatere bakuruka twarunga mainya rwegone bakamba okuruka nukuona na bakiuma ibari na gitio fulani banenkaira kinya achiari bao ukethira mwana wa muthaka akuma nyomba wa gichene kinyang'ina kumukwiria na njara ya riri nukuona lakini igitara na arua ana bariuma ukethira bakumbatanire ona ontuko kithithitwe kiatho kaba ukumbatana na bang'ina
you know, na mwana uria atikuona difference guti mwanya jurari ura bararirita ngina ura bararirita nethe nthoni iria guticio kairi na I think nikio gitumite withira inyanthaka itina aibu akigambia ngina nima so untu bonte kumenya uri buona taburi uri ngiomba kuthurwa nonto already twina nthaka iria itumite form 1 tukiariragia manto ugweja muciari nande uki trainaga mwana uri uragi marito ruama uri abati kuthwa akiando tucokerie ruju ruru rweberere oni ingwete kia meritanire yetu na mikarire yetu no imiega na kinya ana baba bakugimara tha iji bagaitia stage wingi na iba gwithwa baitani bwega nonto mantu jara twajaitire muno na juju nturene cietu lakini o bara bena boto bara bareo ko iba kuritana bwega na iba kali bwega lakini ndienda kwariria juju nonto ba point ira ya role model kutena role model akuna nonto niki mwana tulita tukamuritana bwega agakurwa bwega akakara bwega kiatho gikathithwa bwega lakini bara kugwatana nabo kuma au nduke iu yawe ri kabere yau gote muntu uri okwerekeria mwana njire njega nonto niki mbere ma atuchokera tukire atiri muntu eta kanyomba kawale ari karo enka tena muntu okugitate okumuria nate okuthithia no kumuga indio manto jabati kugitate jabatere kuita athire mwaka jumwe ire kinya form 3 akethwa na umire buruma ntune atiguro wenka isolate wenka advice ira omba kuona tikendukeo no advice indukeo anto bani vaisa gone baraba jonete baraba na ukoro nande ko ina umuhimu bwa kuru kuhakikisha bakwa kaindi ana bao na ingwetikia mataro jetu jabui na ndakaire irio tha iji the form 1 niritani bwega makosa ikwe kwaga role model na role model iri ambire kinyana mukuru mutiari nontuli wejo kuga mbure bio tukuri na mwana oku atanirwo egoro umana arua nukona jaka akuthoma mantu ja mega rojo akaumete anyweje kege akona kunywa ikubui na arume iba kunywa akona arume ibai bakunywa arume iba kumana na gukunda nandi tubatere kwa kikisi nyamantu ja tukuthithia ndene family cietu natwetirage point ingi mukuru kwithwa iro model nio yuna mantu ja tukuthithia kiri family cietu tumenya kwiba gukobia mukuru wanywa mwana oku nakugitate muthako oku nagukobia na ti muthaka kikinya mwari nakugitate nagukobia na jara agakobia ja mai tugakara tukiuga generation ni athukire indi yambiritie na achiari bagakara bwega ana bagukara bwega na twetho twina generation njega na nio tukuririra future njega ya antu betu kumakiro model tuitekire decision making tugira mukuru na kiongo matua twetete uju twethithia uju injukumu ya mukuru gwakikisha untu bura kuthithika ndene nja agu wikira kirore kya muthia kethera twetete uju kakauga twake nyombe iga twake nyombe iga akauga naru nyombe iga tugwaka konene munda ariku tutwire kampa wigitarira jana ndia twake iga to guchwa na mbina miunda akurima na biashara kuthithia na ngugine andiki ukarega kundisaindi ule kwenda kwaku kwakwa kanora gukara kana maisha yaku jakara kana kinyana baku bathoma mea kinya tha ijana betete form 1 kwi mwana ogetetwe skuru iri iguru mukuru auga ageta skuru kakale ariku nande umenya uroka decide nije babangi bati agara bati kwagara na tugete kaniria na ora wauga no ntu igo mukuru mwene nja nigwa kiongo kianja nande akuru bati kwithwa bena mathuganio ja mega rira bagutua matua ja merekera ya family ciao ethira development ya family getha ikuthoma kwana getha igukura kwa muciji wao mukuru nwe wina uge buri onene na ko akuru ibakire kiba ciuri atiri anje kwa ndende karatia na rira ukambire kuthithia decision injega ugatua matua ja mega kirigura family yaku ukona mwanya indi okira ki wetera mantu ja ibanga kana wetera mwekoro hatio matua meakete o au kaitete
Ibwega sana nontu bagwetana mbere kwithira tutigeria ingana cia kurumbo nethera tugeta break mbere kana tukamba kuthiria jakuru tugicokera tucokere na ja ekuru atutigeria akuru tugabaza kuma muno akuru cia nui kuingia muno bugotinde kwa muno lakini ibwega sana nontu bwa kwithira rindene ya Meru TV ugoroba na arua akuru bonde baba gutegerete gitegea bugocigirwa na kinye ekuru ukumenya mukuru oku kirabati kwithirwa akithithagia ngakurikane no witana mbere kwithirwa gitwarane ukiaranaria na bautu aja ndene studio gukurukira namba cietu iria tirekio nine gia kuogorobwa na arua twire uge bwaku kwegie responsibilities chanja kwana kwegie mantu kana gushea ngarama chianja kana kugania ngarama chianja cia mukuru cia mwekuru na tukurekia gutegera cia mukuru na nde tugicokera nyuma ya kunogoka ndaika itikuraja tukomba katha tugita na mbere gutegera nacio cia mwekuru ni ri kuna kinyani nkimenya mbuga wecho ntithithagia na kinyani komba katha nkimenyera ira tubati katha nkithithagia na ira kinyagwe wengwa ubati kuthurwa ukithithagia uri mwekuru orenja agwa kutogashoke pole goko gitangira andari kana gastori kamwe kamukuru umwe kagwatira twejo tunenkeria ibwega tugashokera nyuma ya andaika itekuraja uri ndene ya Meru TV. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne mubuko jwaku ni utungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde nya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya mantu nkurukito ringezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chetu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy.
where a better future for our children starts. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Ibwega nuntu bwa gwita na mbere o kairi kwithira rindene ya Meru TV tugucokera tumbe kwithira tugita na mbere na rwaria rwetu rwa ntuko ya naru na ndatagira kwibaba kuga already bare mitamboni tukomba kwithira tugitegera SMS yu au kanyuma eta na mbere kwithira ugitwara iria gukurukira namba chetu hiwiri au ndene ya screen yaku na ndene ya studio gorobo naru tena Pastor James Kinoti akurikia gututareria nteto kana responsibilities chia mtu murume ndene ya family nonto gwetwa mtu murume njeria kana gwetwa head of family area si nguo si suit mbiga bakiuga si trouser nikireo kuthithia ndene ya njaira gwika rugono gututigirite ugitwejaga karibu sana urimbiraga goetate karugona gaka ikamukuru mukuru tukwirigirite ethro na mantu cyo chonte twagweta mukuru ju na mwana agwikitie form 1 January na mukuru ju na kundaga na ndino ntu bamantu cyo chonte mache ingeina kwenda fie mwana na kwenda mbi na batwe mono itugweta tukira gantu ibatige mantu jaliku menya tukunywa mono no mantu jetu ja kurira o mwana kareko karabwega na ndi mukuru etao ne wane akuru beta bamwera gwetigana na nchobi kenda mwana agitatia kenda mwana athoma mukuru augire arambitaga kunywa igarira nkaraira nkari karira monkari turikenge nyunyaga can imagine what keberete responsibility chiawe ama tukenchobi ni anyunya yali kuturaga acho akanywa karirite bira igalejo tule kale muntu akaririte no kage tatige iga na ndi ito dire machego tumenya ana beto tabamenyerero tuketha tukurie mugongo jumwega tukurikina ndi gutegera responsibilities tia mtu murume ndene yanja chetu na ngitikagia ruma bonde baraba tutegete ogoroba narua akomba kwethirwa uri otaije ne mbia atirathithagia thai akomenya kiria bati kwethirwa akithithagia aya twije kire batu nande uni ndi mwe kuru nande kanda tonyanja kada agurwa riu na ngukinyanja ere ija ikombati kwethorwa nkithithagia ndene njaire kanda eta gutethaniria ngatethaniria na jaiko wega nansi ngugi kithagimo gikega na gikithongi kiria muntu aeire baire ndene family na responsibility ria nene buru ya mwekuru ndene family kuhewana riu ngugi ya mwekuru hanga irresponsibility what irresponsibility ide wana ndi bathe kwenda kuhewa bo ndigirwe kwena artificial womb yani mbetre njere ngugi kwa imbati kwethora mbizizi ngugi kwa mwana okahewa ewo na omenye ndogo njeira nyingi ni itharukaga mukuru kaigwa kuma mwekuru ejere njeji tutona mbio na kwe barekaga tuto te kwithira bate kumba te kwaga ikurega nti kwenda fige kwa gitate
ithuka Iba kwenda keep fit. nte kwenda fige kwa ithuka kana safari ciakwa inyanyia. Koguo keja kwithwa gurirwe njeu muciari na tetere mukuru mwene nja na nogere antu ibarigarire kamurano uyu wakari atia. No menye jukumu mwene na kire murungu kuhakikisha kwena procreation. Ndikurego antu baguciara na baingi ai responsibility yaku mwekuru kuhakikisha ukureta ana njere ku. Njaizi. Sawa sawa. To kuiba. Okay, akora kinyete mburiki nathira mucetho. Ana ibeje. Kenda tuona bagutigira ndi yetu. No ntu antu betaga nabo bekurukana gauriku. Koguo ana itwe babo na twae watu bamenyere. Aya twitakirie wingi taumakiria. Taumakiria. Oe wana bau na bo responsibility ingi no mongo bamenyere. Okay. Nije akoro bamwe ngwethike bantu kwiji bakothithie lakini nkugeria kumenyera gakenge kumagira kenke kurera guchincha na pi kwa konkia eu ingogea mwakuru. Bote gira ndo murume ya konkia. No tu kama tere twetete au tito tete na lakini konkia ingogea ingogea ku ona kukathambia kuhakikisha kana gukaraboeka nana generally bana bo karaboeka eu ingogea mwekuru. Okay. Na ndi ekuru tuona mwana wina kimira. Tuona mwana. Ibo mami ngogea. Tuona mwana akimukuru atiko provide. Tuona mwana oguchenga, tuona mwana otikirite boega. Umenyeri buba wakikisha na boko thera boko karaboega ba karaboega ibwa mwekuru. Na ye mwekuru na take responsibility amenyere ana na mukuru kana ni anake. Ya mukuru ni ithatu. Ari ni okumenyera mu. Mbere menyerana. No joge menyera kinya family yeku. Ato tinya kire ithatu. Umenyera family yeku na ndiri ngurundi nya mukuru. Mukuru. No to kinya mukuru na gwitia kumenyera. We akuru bara baingi antiari autu antitetere akuru bara baingi kwe miaka kinya go kaigwa muntu akiuga buru kwe tomanto tomanto komba kugita ate umenye uria akaumara mukuru akaumara kali tukamenya mwekuru ni wakali ura mukuru akaumara akali no mwekuru agithite ate no mwekuru akali injo kumwekuru akikisho guteka muntu akiumara one mara akali ate no ndo abangi bame bakauga aumanje iriku ina mwekuru itho ngania runga itho ni goti itariu ikira ringi ni goti riu tira uri ikira ri githite ate riuri. Okay, ko tuona mukuru na ara wa mimbicha mwekuru tuona imbicha no mwekuru akali ekuru gukuigwa ko ni uria nkona nda nte muthane kwa nkara temo jedo na me anto bora yatiri mukuru tu akumanje ri muntu na anto bomba ko conclude atena mwekuru atena no to bora kuoneka akali ko ngugia mwekuru ikubanga bangana na kubanga banga mukuru we kumenyerana na wakisha kumenyera kinya mukuru we na family yonde ro menyeri ne bamuntu uriku anja kinte ule tugire bikweta bikaretwa na ndi ukare mo ikumenyera oteremo ikumenyera na gukaria tete na mbere cha mwekuru nkuigwa no tujite twinana twina kumenyera mwekuru kwina kumenyera mukuru ngugingia mwekuru ndenenja atwikire otheru au au muno ni ongwete au muno ni ongwete nonto baraba inge nja cietu ukona mwekuru na taunini atheri gakoromone atheri burundi ugachoka ka araumaga kwanza tigana na methene choka ka bedroom utashtuka ngugia kuthera kura nguo atambiriana kura nguo kutheria nyomba ikumba biu bionde kutheria compound ni womba gwita kanja kamoke thura kai so neat so tidy kathonde kikuma murangone womba kuthura ugategete taka gakimono lakini urori nje akathongometie gakuruka nyomba nene ina ruko ona kinya kumara kwao mukuru ana nguo umenya ile njare ne ciaku tugaga laundry
yonde mantu jau jari ne chiaku cha mwekuru ko mukuru hakikisha family yaku igukara we kuthera kuma nyomba gikumbone gwita table room gwita kitchen into bira birarire goro twethera biekina rungu mwekano koringo itukiigua kuigua twithite na mbere ndathega nkona ye au bomakumbo mono kondikania tukumboni no bichinekago riria ageni beje tokaigua kuru kumbe abikuithagwa bigaitwa no ntobite mbere bigekwa ikumbo na nyunjuri bigauma me ageni batikara gwita nau bigekwa ikumbone nau na ala tutikinya na nyunjuri nariko na nyunjure nau ande muntu na ringero nyakathimu aria bukiathone akathiuruka nyunjuri agite kaka akethera thani chia chona aria chithi mwekuru uria ugitio kwega sana mtu gwitwa Denis arembera na gututhingatira twakurikania no wita na mbere kuthorokiaranire na bauti ko aritia pastor aruga pastor Kinoti wauga mukuru niwe ubatere guchwana kureta na gukethera mwekuru nawe na guchwa mbecha ciawe ibatere gutumika ate ima na maisha jana ndi mantu ija garukire ungi itwathomere twinde ugo andiki kinya ningetete ate mpandiki mbeja na example na kwakwa mwakuru kwa mwalimu to akureta meano akore wa mochara choke yariku lakini tuga tendauga ni urambiga gwekoro bakiuga na uome mbiga bakiuga zako ni zetu zangu ni zangu kobati gweta ate mosema juu ne ugaga lakini topic yetu na aba yokale ya kushare kuganya responsibility kule mantu jaleo jaja pena kandene family tubatere gwakikisha tukutethania no tutinde takatunganene kwamba gwita family moke twa mwekuru no andiki mukuru atikitete ate andiki lakini utumba kugana ndi mukuru kwa gachoe mbeje ciakwa nitonya ya accountine ukaraja mwekuru ungi wari na interview yawe akarakira mwene abakomborete era mwene tuthame bathama betantu fulani bakara mwene no etagwa mbio no etagwa rent bathiria miaka ena etano bagitwa rent ageja kumenya nyuma ena nyomba na ya mwekuru mwekuru no mwene nyomba no mbeti tonya accountine ne cha mukuru icha kuija turia tuthomithia tuikira turuga mantu ja nyomba ja mukuru batego provide uga ate kuthirete ukumuchokeria acho ambothirikirie guchokia kiu gutethania imuimu kire maisha ja thaici gwakikisha tukutethania nontu utumba gukirira wetera mukuru wako protection atinje wa andiki mbuga aitaga ngugi na Nairobi na ugo nukuona kuri antu bakuthukia nje kwaja no eteretere mukuru akeja kenda arwana bo bakugitathia na ureo kuyi kuonania kinya ri mukuru wa mwekuru ambiria kuona into yawe bije methene ajo twakikisha family yetu igwita na mbere bwega igwita na mbere bwega nontu rira bairi beje ri amo baija kintu kintu interest ira we na chokire mwana ojo we kuri nyina no chokinyethe na chokire mwana uriku twakikishe nja yetu kuthongoma na mbecha ciaku na ciakwa ana betu bakuthoma maisha yetu ya gukara bwega by the way kuri ekuruba akiri ili kuraja muno ile mbere kinya ya kurubao na bathugana yana family chawe geta na mbere bwega na mantu jakabua ougo kurite kiuria kiwetete na mbere kuria atiri gukethera mukuru na kuriga nyomba na kuria nyomba stima roje fees na marando ja bank jaroni mwekuru akethirwa ari na mbecha kagwe atiomba kugura bia kuria uno toga toga ekeja kuthura inye kuoneka saindi chio ijiri family ije ni enu tie muntu ungi ne kuri mwekuru na mukuru ekeja kuthura mwekuru akona into bia we na njirewe well and good ibieja twakikisha family yetu igwita na mbere bwega mukuru akaingirwa mugutwika ngugi we ni ile go provide akaleta kinya tena chiaga kobe agitete na go muchara jwa kuchwa atonya account ine jwa teta ya chiari baku na ale anja baba ngi bakithinaga ayendi hivyo ungi ariuga niko tuned asante sana gatwiri urentere chankobo tutitegera baraba tumite nkethi gatutegere baraba kuria kiuria ungi akauga a good show
But I disagree with the pastor about decision making. Decision making must be inclusive, not to man only. Tush toka Githongo. Ewima. Lea tugira mukuru role awe decision making. Mbugire boy kanda we gwekira kerore. Ngwitiki mbugire. Mantu ja bangwa ngugia we gwekira kirore. Ko babati kubanga. Bare methene amwe. Mukuru agaitandia chiawe mwekuru agaitandia chiawe tukeja ina conclusion. Leo mukuru agekira kirore akauga murandi jo gite atia. Ijo etana mbere. Umutike nutugire. Na gwa atuika batetikaniria onto bobo bote batigweta na mbere mwankarira bagetikaniria bari bo bairikana. Iba batikwaraniria bagetikaniria ngwetike otuthurite progress kiri family yawe. Na gutiro bombo otura batetikaniria ketha twejanire example ya gwaka nyomba. Gutiro tumba kuga tume nyomba ye ntaka twite ya mpau kutuika nande mwakuru na akorega kana mukuru na kugita atia na akorega so long as tukuteka tona tugukamata tukuzuraria material ngani cia gwakikisha tukuthithia bura buri imbere twetikanirie tuthithie itudithie ndateka nkona tu tutigeria ndaika 10 na ndaika iwi 10 tobati kutha tumarite ibwega sana mtu gwetwa Maureen ntumba kuthura tugitegera ingene ntobwa mathaa tha chetu igweta muno ikiuria kia muthia na njira enkwe Pastor James kwina mwekuru uria uri a career woman tuge mwekuru ujo ari ngugine 24/7 te 24/7 tuge mathaa jawe ja ngugi au maga ngugine otuko na mukuru nuo kuma ngugine mapema mukuru ujo akananja mapema na abati kuruga kana agetera mwekuru thaa iria akeja thainya cio otuko nonto dento murume tuteruga arome tutetonya riko kugwata chuburia What happens? Oni nduga. Thank you. Oni nduga. Menya kule manto jejaga gwaku ekabindi wakati. Sorry. It's okay. Ekabindi ulitangogerere onontu. Kutongi yugo na mwekuru waku. Utumba gutaka mwekuru oku anarea tukete nara tuketie tugera tuketie jajo jo eja methe ne gutuika thaira keja thasta cio tukikio karuga no karinje imbije kuruga no te mukuru tije kuruga iu ne omerere o iwima gote mukuru tije kugita atia kuruga na ndi abarega gokumenya atiri buri kuo lakini tu kana tukaga boibo mukuru boibo mwekuru ndio tiontu umwe wetu atiumba kuthithia utiu atiumba kuthithia na ndiri ngorie Nancy tukweja twana na twagura na twagia kana kanini gakenkeu na ndinga gutethia tumantu tumwe ukangangana kana tutu ndemo kana kai mukongo no mwanka ontethia kethera twijire gutethania no mwanka tutethanie jonthe nkimo ukathonga bwega no kathondeka stew ekuo kaera mwekuru kunyanya karandi ugite ate urume good thank you au ni oturi nande bwega sana ndateka nkona antu no betete na mbere kuandika message lakini onto bwatha chieto itutonyete nteto ne chia ITHATU tutomba kutha tugichokia chionthe ungi akauga na kuwe bwana ako na mwingine ije na wewe uacho nyumbani ungefanya kiu kire au mukuru wake thoro eno ungi nago gatikwa na unja utafanya ungi akauga and who drinks always and as a wife unaaso unafaa kumpea hiyo food na atoi kitu bibinge ankuona jaka tugacho antu kwingi muchungaji twije tuchokia biuria bibio ndeno nto anto bena biuria bibinge kuona ni anja ichieto kwina manto jari rungu naja jabati kuthora jakiumira gwa mbitikiria tumbe kuthora ngi kunenkera na ndaika imwe mugambo jwa kujwa muthia to bibi atokeja guchokia antu kwingi nonto mathaje tujate gutoitikiria twita na mbere na gukurukia au mugambo jo mwake jura womba kuthora ugetigana jo family ichieto Ibwega mureithiria wa Meru TV ibwega no tubakureithiria mubango jwa narua kato hakikishe o muntu akujukia njukumu irere yewe kuri kumenyera family chietu mukuru twika responsible kiri mantu jaku nagwa mwekuru chitanire kiri mantu jaku nara gukwenda utethania tutethanie na mwekuru menya atiri kiuri kiu kemuthia mukuru mara omba kuthwa kuri mantu au nete haja hakikisha nje kuigo karaka na kunywa kunywa no akeja
urugite no tike itite abati kurumwa Uwa tukamurombera na tumurikire njara. Wega sana. Ndataka nkona gatukomba kuthara tukiumara ithaa riri nontu bwa kwithira thaa cietu ikomba kwithira igeta muno au kari Pastor James Kinoti uria womba kwithirwa agitutariria mantu jegie family ngakurigania mubango juju wa kujira ntuko cionthe cia njuma na to ingwetikia njuma wingi tugachwa kanya tweje twariria mo kana twendere au twatigira mbetikiria tumare lakini komba kwithira ngichokera nkonenkerie nteto cia thaa ithatu kiremetha ya nteto ya Meru TV. Nimbetagwa Nancy Ndogo nishokerete. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne mubuko jwaku ni utungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrubari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya mantu nkurukito ringezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyoto andikira gukurukira email info@solutionsacco.com website yetu nayo ni www.solutionsacco.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023. And you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Oduna kiatho kia mbathi kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbiche intara muchi ya mwana waku
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Kuma aja nyomba yetu ya nteto ya Meru TV mwankanja gwaku arakundi uri county ya Meru ome ya county ya Meru na Kenya yonde mbitikiria ngukinyithie ithigithio kiri nteto chetu utuko bwanarua chia Meru TV na njira tukuthuranirite ugoro bwanarua ijojaja. Musiasa na mubiashara Francis Kiriero kiambi matanka kunogokwa na ruanja kwawe Tharaka South. Mutino juangare gukujerwa soboiga jonge kianjore na gitimbine nuthimenti. Nabo arimi mirigo ya igembe gutariria uria bainyiritwe ni mpara. Nteto chia Meru TV ITHATU chiamberia thaiji nimbetagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria nteto chietu ni ati mututigi matanka auroketwe nja kwawe mutura yankarine ward ya chia Kariga gishigo mbunge kia Tharaka South county ya Tharaka Nithi. Mathiko jamo tutigi ni jakinyirwa ni atongeria baba nene thirikari nene amwe na thirikari ya county ya Tharaka Nithi. Amwe na baria bakinyire ni minister wa ukaria Bwandene na wathani bwa matura Profesa Kithure Kindiki, gavana wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki, mubunge wa gishigo mbunge giatigania East Mpuru Abore na bangi baba ingi Kathumba. Atongeria babonde bagikinywa ne bakinyire kugweta mututigi matanka ta muntu urare mwendianto na kugana arare kionaniria gikiega kire mugongo na kire abiachara mwena jo tongeria ne bokinyanirite. David Ndagara waigona na gutwamberia na iji kumantere
cia Tharaka Nithi County. Oya munderere akona koko mwana mwende mugongo wa Tharaka na ntorere giteri ori mu biashara na musiaza ore weta Francis kiambikiriro matanka kere mambura mamaganka kirende kojero kwirio ntongoria kumantere mwanya wakira mutongoria kinengero kanyane kendomba kwithirwa gipeya na magwega mamututigi kiriro matanka na nonto ba biashara ira na cho professor kithura kende kiori minister wa ukaria bondeni akomba kwithirwa gitwa kiringoni nombete kutharia biashara cha mututigi komba kwithirwa gikiro karia. Mimi nikiwa waziri wake tutahakikisha ya kwamba biashara ambayo Francis alikuwa anafanya ambayo imesaidia watoto na watu wengi kupata ajira, hiyo biashara tutailinda kwa vyovyote vile na haitaanguka. Amwe nogu abunga kumentere mwanya bakunengerwe kanye bombire kwethora baetareria magwega mamututigi. Matanka amekuwa kiongozi, a serious entrepreneur, an industrialist. Matanga alikuwa rafiki wangu namba moja. Kule kwetu Mikindori tulianzisha Sirai inaitwa Mount Maria because mimi ni Catholic. Mount Maria Sirai. Na tulienda pale na Mheshimiwa William Ruto na Matanga akakuja na ndege pale. Wale wanasiasa unasikia wengi hapa wakisema Matanga alinisaidia sana, Matanga alinisaidia sana. Wanasiasa ni watu wasemangi ukweli saa zingine. Alikuwa anatupea pesa ya kuomba kula. Watu waseme ukweli. Gavana Muthomi Njoki agutokiringo nombire kwithirwa gitareria manto megendamu agitareria kariba kanengerwa gintu gikobaguna kagita karaba kethirwa bakithijangwa. Because the place where the dam is built is the most fit in East Africa. Haingejengwa Nairobi, haingejengwa Kiambu, haingejengwa pahali pengine, inajengwa hapo because that is where it's fitting. The composition should be of the highest value and order because it is land that they require. Kwa hivyo watu wetu wasio na wasiwasi kwamba ati composition itakuwa ya rejareja kwa sababu hapo hakuna mashamba, hakuna nini. That is very valuable land. Amwe nogu hakuna vile hiyo dam itatengenezwa alafu ilete maji pande ya juu. Dam ya High Grand Force iwezi leta maji Tunyai kwa sababu iko pande ya chini. Haiwezi leta maji Kadhwana kwa sababu iko pande ya chini. The people who will benefit most with the water ni watu wa Tana River na watu wa Karisa. But we know it is going to create a microclimate na many other benefits that come with the mass of water. Ikagitani wa kumujumbe watigania yisti kuma kaunti ya Meru Mheshimiwa Mporo Abore athuchire kanya gagugotareria buraku ririkana mututigi Francis Kiriero Matanga. Na Matanga ile pesa alitoa aliniweka hata hivi. Sababu alitoa pesa mingi hapo bwana, si ungenipatia hivi toe bana lo toe natachi kura hapo. Sasa hiyo ile nilikuwa na mfukoni alinisua alitoa 100,000 akanipatilia chini hapa. Sasa nilikuwa nipewa 100,000 nikatoa 200. Watu wakapiga makofi. Lakini kwa maana Mwenyezi Mungu aliyetoa hiyo pesa ni Matanga. Matanga tukaongea nayo wakati tumefanya hizo vitu zote. Kama last month nilimwambia Matanga ile Israeli yetu tunaenda kuijenga. Kanaambia hapo usijali. Panga turudi kule. Na nonto bageto migeku. Mtu wocheza na family eji ya mtanoji wetu wana Matanga hata akisema uui kinyakarira kinyako wakoi kinyako wangara no. Ngeripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County Tharaka Nithi Rieto Ndagara Waiguna. Tukiuma ntere cia Tharaka Nithi na kungi na kuni kurumirite mutino jua ngari muthemba jua rori kithiro-ini gia Suboiga Buri County ya Meru. Mutino juju kunenie rori iria gukamatite simiti na antu kathomba ni batigi bakioragia ngoma cia ngurario nyuma ya kumatukwa cibitari ya Kirua ni mabitha Jaborisi. Bobo gitana mbere mitino ingi iri ni kujirirwe ntere cia Kianjuri na Gitimbine muthingatano
muno igikonania ngari cia gukamata iria, na kuringana na riboti ni ati nyuma ya akari kuthara iria ria ngari iria igwire gitembene ni batharire mitungi ya iria igukamati ni rori nayo iria igwire Kianjuri. Gakiwa Mutegi arena shonkuruki. Antu bairi bona kirete chiarera na gutigwa bakirwiro turo bochi bitari ya Meru General nyuma ya rorira bakwene ogota breki na kugwa mutino yo ona kirete subo igamba thokano ncha jira ya kuthina nyuki na Isiolo araroria no gukamatete murigo wa simiti eko ya kuringano ya ringa rita pumbi baito koromiara baito tuona kwa tuka githerigira kiugumete ara tukiya kwa tuka muntu na kunegeliara baito ario mukura na suma na mbiyonde anto beya twabakura lakini kwa tiko mwe atikwaria onge na kwaria twite muritendene tendera kio kama twingare che polisi ya kwita trela yuka tuya kama tete nini simiti noye na mirabu erika no kuona ekoringuye na mirabu ona pumbi ile tuondo ya batu tuira tukuona no kuithira muntu na kunegilia riku twekuya tumuona na tomurita sumene na undene anto beya na iboi na soka na mbi bato mukure tate etana ngari ye dhirim breki na kira gitumi kya ngari dhirim breki mwe na mojojo ndora kondrenjirene kuti mundora kondrenjirene buru aya ya uguma ugu atiga muntu mo ya ora atikwaria onge nwa na ringangi mauru eturito murite akaribara bakoyerete mutino ibogete barabara no koraithirwa no ntonto bangi baterete mioyo ya ogo nkuruki bakoria thirikari kubaruthira cibitari ya Soboiga kaingwa nto batiritagira ukagitataga kanto bona mutino alitura kugwa aja Soboiga ne kethira ya ana bantu inkoromba thirikari ya national government na county eri kane otothithira barabara etokera yare ngari nene chieta na barabara nge ini chieta ira Soboiga ira mwangata sibitari ira nayo enene ngono ntonto bo bateo mbagwikwa kuraja bari kwa sibitari ira idide twinjo ikarambwara ndio bakona ndawa inde sibitari ne kiro ndawa ne dithura level 5 ira kombo toteje Soboiga asinda ndichoneka mbare atuke national government na ntomeri ke president wetu William Ruto ibarabara eje thinga tubwega kutoka black spot aria thithiretwe na kwatuika ibweri kuma Timau barabara eje ibweri kuma Timau igatonyera Ngarendare igeta kumira TM itwere kuma nduje kibari keu turamba thirikari kedaro kuthithia njere nyayomba kwithira ere guru au familia nyingi hapa ichoin matatu chiaringanire ara uria gari kutoka Nairobi betete Meru hapa kwa uwanja showground na walikufa hapo watoto wa watu na walikuwa wanafunzi. Tutalia mpaka lini Soboiga watu wasikike? Hii barabara sio eti hapa Meru tu inaua watu kutoka Uganda, watu kutoka Tanzania, watu kutoka Mombasa. Lakini hapa tutaishi kutoa maiti kwa masaduku kama haya. Kuma Soboiga nkiripotera Meru TV nyo kambetaga ki Mutegi. Ibwega nonto bwa nteto yuna tukauga pole sana kire barabo mbere kwithirwa baki koranua na mutino jojo na nteto yuna checho tunekera kanya gagwikia Meruke na toka nte gwikagia Meruke inde ne kanya ga kuna gweka kanini ngashokera na nteto inge inyingi ngakurikania nteto cheto no witana mbere guchithingatira rutere rwa Facebook kire page ya Meru TV Kenya rutere rwa YouTube ni Meru Digital nayo website ni www.merudigital.co.ke nishokerete. Okay, bye bye.
Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku lyo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde nya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited alejo jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS, and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamanju nkurukitu ringezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Molim Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yetu chionde iriria kuinagwe nombe nyoto andikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023. And you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Oduna kiatho kiambathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maruka na rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka mudhiana marija kuguna moko joaku.
Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthigoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuru ya St. Agnes Maregatori Maregama ITHATU kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ya chongaira kimatho moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuru ya tutu na aritwa boarding school na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane bwetete na mbere. Marije to nija kuganira mubuko jwaku. Kumayamantu nkuruki junge chukuru kano tringe dhimugu kurukira namba hije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Gwate ugeni wakairi tuita na mbere na nteto chieto na tugita na mbere ni ati arimi na akariba ntukai murera na malaene ntura ya gietea kineba nibukatha nithano mirigo ya igembe ne bashiumiretie na kiriro kinene bakiromba no byakuria byakeu bakiaria na andiki banteto akariba bari uganande chukuru ikweregerwa gucoka bate kumenya nimbi bakarumia ana bao amu batikinya kibe gya gwikira riko thina age on the human nambura kurega kungana na aria kimera gikigitigite kiumi na into beyond the myndene yao pyomba kwithurwa bikiuma na nandi ni romba riao kiridhirikare ria county na thirikari nene na antu bawendi boboega batonyere gatigati ni ukuona gote mtu kiumbe kinya umwe urakwa kumania na mpara mukiri wankonja na gututariria cio kuma mirigo ya igembe Derare mbeta irio kethabia kuria ende arimi na karibantukai malaene murera na kiotene na randwanda cia igembe central babate na kiokenera kana kioketha ende no kabati imparene ya kiaramo rira baitorete na kayo na nyamaro bakiwa uteke baketha kinya nyuma ya kwethira basiumete na kurima na kuanda miundene yo rira kurire ende no ntubwambura itanire intobione kabiomete anda roro aturero me kiotene na aturimete ana iba kurewe impara kinya tosuka tora twarimete tu anda muntu ayetherete kwa yela tosuka agethira itwaiyerwe turare minara wanda nje malaene twarimire no teke twaketha ni bila omire bionthe utekio mwesimu atuguketha na no ntone twije no twendete katukuromba na giteo ekine no turirikane mpare ria twinio ni nene no atwirire kiraniro giaku gikiega na itwakugwatire ugeni kogu mwesimu nikio turia mbere yeku tuikwira ugerie guturirikana mwesimu ndani kiri ni turarimite bu nene na gutekio tuguka na kithai turi utheri twimitaene nika tukuromba na gitio kinene uturirikane murimi Rwanda ndimete Jackson narimite ika ithano no tikintu kiku kinyambi na ndandite ndrengo ndankanda mwere nkanda mpempe utikintu kiku no ntu mbura nirarere kura mwanka thai mparene turi kawaida batu tia kwende kwibyo tweterete tua kwibyo tweka store tukarombe nene shimare nene sana mweshimi watu kwa mele atuolelia high school kira mantu yange kinya mantu ampara school ke tu nontu stiro no tu nampara nontu Rwanda iruromire
Oriwari mbani bakuwa bena kimako kaitaka hana basokete skuru nontote bya kuria byo bakethira bakiona bya kuria skuru nde ne bakuramba bakinyethero kinyanki masemisanda kire skuru yu yarera yana basoka skuru twinobwa muno nondo ana beto batana ya kuria nanga bakona ya kuria skuru mwesimi woto tete na musanda olirikane antu beto no likane ciana cieto maskuru ne meto matena nkima matena bya kuria gituminto gukuramba mwesimi andani kire na kiteo kinene utolirikane na wegwa kiriro gieto ikenda utucererie bya kuria muthieni bakuramba thirikari ya kaunti ya Meru kuibwa kiriro kyo no kinyithia utethio ntere yu ukitukaramba kinyanga bana weto kawira mwangasa atorikane yetu na mbasare na atorikane na nya no tuikomete muno itocoke ngatho no nto tuicie na ya masinani na kore na tori mando anda cieto twaremere twaanda manda yeli nto bikioma na thayo tutene ya kurumenya kuruma karomba kawira mwangasa kinya wa tolelia ngabana weto ura twathurire no nto batwe area yeto batwe twina mpare nene muno ito kuromba tutethwe na njira bya kuria tukaromba nene shimare nene sana mweshimi watu kwa mele atolelia high school kira mantu yange kinya mantu ampara school ke tu nonto stilo no twina mpara nonto rwanda iromire Keripotera Meru TV kumantukai irere Gembe Central beta mokiri onkonja Bwega mukiri wa nkonja na tukiumantere cha Gembe ni ati minista wa kithomo aja Kenya narekererie mpumichia mageranio ja KCSE muthenya jwanarua na aria muchie jwa magajuro rin kuzua kumageshigo mbunge ke Southimenti bari na gikeno gikinene nyuma ya mwari wao kwigwatira grade ya A arina point 83 Rorin ethritwa kithomera cukuru ya ari ya Alliance muchine munene jwa Nairobi kunari oo ni umwe wa baria bagitite bwega kirempu michia magerio ja mwaka jwa ngirijire 22 gishigo mbunge ya Southimenti na kumirigone ya Tigania West chukuru ya Kimanchia sekondari ni bonekene kugita bwega ekirikana chukuru eu nio eritete muritwa wa mware uria utongerete ndene ya aja county ya Meru Beta wa Lorin Kendi Magaju and rathomaira the Alliance Girls High School na Murungo Mbonte and wata air 83 points na nkuwa nkenete mono na nkwira Murungu ibwega nuntukiwe kendera rombaira dombo ko bless na ndombo wata grade kwa nkuwa nkenete mono ndendo dhomera Law University of Nairobi kirasi aribakwa misana Mrs. Magajon kwendo wira ibwega mono nuntubongwa tanjara na gontethia na school fees na ina gompa emotional support all the time diranda baringera thimonki wa janko lose hope bagambe encourage na nya arimo bakwa na school kwa nuntubakongwa tanjara na kumbe encourage na nkobera ntini kodera kinyeta kedera tevo manso kenkatho kire Murungu nuntubwa ikano kire aturetera njaije yetu nuntubwa guskongirendi ere twingwa tutwire kurombera na tutwire ku mention kire Murungu tukira Murungu amwe ngirendi egwetwa ngirendi ke woni ngirendi ethaira evererea kugwatwa ne ana with a few challenges and there lakini nya skuru ya Alliance ni ombere ku mu support au bakamu the challenges na akuruka kigerio kyawe therefore ndi musiari yankwenda kuthankinya the community of Alliance Girls High School for the support iraba mperere mwana wakwa na akuruka na ngirendi enjeka kilampumba kuwa nonto bwa resort ila ciarike kumera ni ati kwena opportunities nyingi kinya mwana orate gwete grade jahe agwata grade iraewa na ciumie ke grade yeu bacho causes zingi cha kuthithia nkibwara ilio jono ni chapel no Meru National Polytechnic na skulu ila ni nene na kwena polytechnic ingi TVET nyingi within our communities na chie na opportunities kote musiari abati kuga mwana kira gwata tigikiega ana Murungu no atwete na atharimaga aciari na ana ndene micie na bena bio mwanya kuongirindira mwana agwete musiari nacho antu bala betagwa bakungainda antu ke mantu ja grade kenda bomba kuthura grade course ira mwana omba kuthithia ni kenda omba kumutethia kwena course nyingi muno ikwejano ana bo barikia kuona result ciao bagakaramicie
iva enrolled ge colleges mwanya skuru mwanya nikenda bomba gutete mugongo nyumene bagaitejera na thithe bungi babomba kugwaka uturo bwawe otherwise kila aciari tusapotiana na tukareka baurira nja community leo kanisa leo tusapotiana betu nikenda bomba gwita bubwega twaka community cietu na njira yagirite. Na juu muthenya Narua Minister wa Kithomo Ajan Thigurune Ezekiel Machogu na rekereria mpumichi ya magerio ja KCSE ja mwaka jua ngirijire mirongo ere na ijire ikarone binene bianek muchine munene jua Nairobi. Ana ngiri magana janana ja mirongo ithatu na umwe na 15 ni bakarire mthi kugita kigeranio kia mwaka muthiru na aritwa ngiri mirongo ithatu magana janana ja mirongo ere na ijire babo bagwata grade A ikiringithanwa na mwakene jua ngiri jire mirongo ere na imwe na are aritwa ngiri mirongo ina na ithandatu igana rimwe mirongo itano bagwatire E aritwa ngiri imwe igana rimwe ria mirongo ina na batandatu ni barabombene kwigwatira grade ya A onde namba ya baria baigwatire grade ya kubaikia kambi yongerekete mwaka gukinya gicunse kia 19 gatanta ithatu kirimwe kiringithanwa na mwaka jua ngiri jire mirongo ere na imwe na ara yare gicunse kia 17 gatanta ithano urekeria bwa mpumichi ya magereja mwaka jua ngiri jire mirongo ere na ijire burashereri kuthingatira kuangaratanwa kwa kalenda ya kithomo ni untu bwa mutumuko jua murimo jua COVID-19 mwakene jua ngiri jire mirongo ere na imwe untu buni bwa tomere kalenda irathamwa kuma mweri jua Novemba mwanka mweri jua Desemba. Chukuru ya Nthaka ya Chuka County ya Tharaka Nithi ni onekene kugita bwega nyuma ya Daniel Mureke Ntongai kwigwatira grade ya A na wekene Thichege Darua aigwatira grade otaeje bonde bari na point mirongo ere na inyanya. Na au nio twekira gatanta kirinte tochieto utuko bwa Narua no indi nga kwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV tushemanie ntuku ya rojo o kairi o aja methede ya Meru TV ya ntatongi gutariria na gugukinyithia ithigithio kirintere mwanya cha county ya Meru na kinya ome ya Meru county nga kwendera utuko bubwega bwina itharimo bia mwathani Murungu nkiumara mbitagwa Nancy Ndogo urare bwega.